thutha wa muini wegatu bururi-ini wa Kenya Martin wa Janeti gukorwo agiukirirwo ni arumiriri ake kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria ni undu wa kuingirania na maundu ma gisiasa. Riu ni eumiria na gucokaniria na arumiriri aya ake haria haronania ena matukuya na marakara maingi. Na itana kumenyithia maria Martin wa Janeti eyumiria na kuga no nguria na gitio, twika wa gusubscribe, like, comment na ndukarikane kuhinya ka notification bell ugakoragwo wi wa mbere kwamukira mwago wa Mugikuyu. Thutha wa muini wegatu gukorwo agiukirirwo ni arumiriri ake kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria ni undu wa gusupport mwaho wa Azimio, riu ni aremetwo gukira na marakara na ni yumiria na gucokeria arumiriri aya ake. O niguo akorwo akiuga eno thi ndituragwo muno, angikorwo ni uturagwo ngoro ni mundu ni uria areka na maisha make, tiga kumurumirira, ikara maisha maku ni kuri mushara, mundu aikare uria ekweda. Thutha wa post ino gukinyira arumiriri a Martin wa Janeti ni marikia kwiyumiria haria comment section ine, na toyo arauga when you post in public your post becomes a concern to all of us, koguo oguikara uria turenda unless wache kupost mitugo na mipostire yaku thiko ici ti miega, let's call a spade a spade. Oyo nake akauga no, that's not so entirely. Once you become a public figure we own you, hata ukikojua we should know. Don't only splash good pictures ukiwa Celina, when you sleep hungry, when you beat your wife, it become our business. That's the cost of being a public figure. There are also benefit in corporate brand advertisement. That's why you public figure grow rich, so mind your business is our business for your benefit and heartache. Wa eyo miario ito ucio ti murugamo wito, ni miario ya arumiriri a Martin wa Janeti. Hihi murugamo kana maoni maku ni mariko kuringana na ndeto ino ya Martin wa Janeti gukorwo agisupporti siasa kuria akoretwo mwaho-ini wa Azimio? Tutigire comment yaku hau na nitukumiona guku ni gwa Africa na CN mwago wa Mugikuyu.